Dobro večer, gledate Živu istinu, moj gost večeras Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, što je najvažnije za večerašnju temu, i predsjednik Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, što je za jedno parčence moguće večerašnje priče također važno. Prije svega dobrodošli i hvala što ste prihvatili moj poziv. Bolje vas našao i pozdrav za vas i za gledalce javnog servisa. Evo, hvala lijepo. Mislim da mogu da kažem i u ime gledalaca i u svoje lično ime. Prethodne dvije emisije bavili smo se energetikom, njenom ekonomskom do geostrateškom valorizacijom, a sad se vraćamo jednoj velikoj, moguće u ovom trenutku najvećoj i crnogorskoj i regionalnoj temi, a to su evropske integracije. Puno toga je rečeno i u nekim prethodnim živim istinama i u raznim emisijama i na javnom servisu koje su se tom temom bavili u posljednjih mjesec. Od kad je, da kažem, Macronovo ili francusko njet, prije svega Sjevernoj Makedoniji, moglo bi se reći šokiralo i crnogorsku i regionalnu, ali i evropsku javnost. Ali za početak ću vam ponuditi jedan svoj utisak koji moguće ne stoji. Ne stoji, zato ste vi tu da mi date ili ne date za pravo. Dakle, čini mi se, na izgled paradoksalno, da je ono što je Macron prije nekih mjesec uradio, kad je stavio veto na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom, a uz dansku i holandsku podršku i sa Albanijom, ponovit ću, paradoksalno, u žižu nakon nekoliko godina očigledne marginalizacije teme proširenja vratilo, dakle, tu priču. Vratilo, ponovit ću, u žižu proširenje Evropske unije kao temu. Imam li dobar utisak ili ne? Pa da, pomalo i tačno, pomalo i cinično tumačenje, ali činjenica da jeste. Dakle, evo, na kongresu IPP-a... Kad ste rekli da je pomalo tačno, onda mi objasnite zašto je pomalo, a ne sasvim tačno. Pa, Evropska unija ima svojih prečih poslova u ovom trenutku. I imaće ih sigurno u narednoj godini. I to u cijeloj narednoj godini. Prevashodno formiranje komisije je formirana, dakle, nadajmo se da će 1. decembra... U srijedu treba da počne da bude izabran i da počne da radi. Opet kažem, nadajmo se da će sve biti u redu i da će nakon odlaganja koje se desilo 1. decembra stupiti na dužnost cjelokupna komisija. Nakon toga ide usvajanje budžeta i tako dalje. Međutim, svakako da je pitanje proširenja ovim Macronovim aktivnostima posljednjim došlo u žižu interesovanja. Vidjet ćete recimo da je praktično kongres IPP-a održan u Zagrebu imao za glavnu temu pitanje proširenja. To je najjača stranka, jedna jača grupacija u Europskom parlamentu. To su sve dobre vijesti. Konzervativci, desni centar, kako god. To su sve dobre vijesti za nas. Dakle, u ovom trenutku imamo najjaču grupaciju, čvrsto iza stava da je proširenje nešto na čemu se mora nastaviti i čvrsto, čini mi se, iza stava snažne osude onoga što je Macron uradio. Dakle, to smo imali prilike da čujemo iz usta ovog puta najsnažnije premijera Hrvatske, gospodina Plenkovića. Gospodin Plenković je bio, da tako kažem, najsnažniji, možda da mu iskažem ovaj put i zahvalnost na tome, najsnažniji u toj osudi. Hvala vladi Hrvatske. Hvala vladi Hrvatske. Gospodina Plenkovića znam već duži niz godina, još od vremena kad smo bili u jednoj strukturi koja se zvala Balkan Task Force u Parizu, u Evropskom institutu za sigurnosne studije. Nedavno sam ga vidio, relativno nedavno, prošle godine u Sofiji na samitu. Imali smo prilike da razgovaramo i nadam se da će nam možda biti i gost u Crnoj Gori sljedeće godine ukoliko bude našao. Išli smo... Do godine Hrvatska preuzima predsjedavanje, pola godine prve će biti predsjedavajuća Europske unije. Budem dobrodošao ako ga U svakom slučaju mi ćemo ga pozvati ovdje na jedan naš događaj, pa ukoliko bude naravno slobodan, nadamo se da će nađe u vašoj stolici. To bi bilo još bolje. Dakle, ono što je, kažem, ovaj put dobro jako za nas, dakle da je cjelokupna garnitura IPP-a stala iza toga.
to je ohrabrujuće, pored, kažem, tog, eto, sami ste definisali, šoka koji smo svi preživjeli. Možda i ne toliko šoka jer smo očekivali, jer ovo nije nešto što je desilo preko noći. 16 mjeseci je Macron odbijao 3 puta za redom da se ispuni nešto što je Evropska unija jasno i glasno obećala. Ali su svejedno graknuli sa svih adresa na Macrona i na Francusku. Tako je. I to nisu sa svih. Nimalo diplomatski. Nisu sa svih. Nisu sa svih, ali samo, izvinjam, upravo ste. Ali sa brojnih, jakih i najjačih adresa, od predsjednika Europske komisije do komesara za proširenje, do šefice diplomatije Europske komisije, da ne govorimo o žrtvama te odluke, o prijateljima Makedoncima, Albancima i tako dalje. Ali evo, ja ću se vratiti na nešto što ste u uvodnom dijelu rekli. Napravili ste jednu konstrukciju namjerno, nenamjerno, ne znam, ali... Rijetko ja šta nenamjerno radim. Vrlo simptomatično. Da, francusko njet. Dakle, rekli ste francusko njet. Simptomatično je da je prva podrška za gospodina Macrona došla od potparolke Kremlja, gospođe Zaharove, i nakon toga od gospodina Lavrova. A nakon toga je došla i podrška od gospodina Zemana, češkog predsjednika, koji je poznat po proruskim stavovima. Dakle, to su jedine podrške uz predsjednika Austrije također koji inklinira tom načinu razmišljanja. Dakle, vidimo jedan set podrški koji je pomalo čudan za sve nas. Dosta indikativan. Dosta indikativan. Dakle, uvijek u političkoj analizi uvijek pratite, kao i u svakoj analizi, pratite ko profitira od svega. Dakle, vrlo je čudno. Trag virtuelnog novca. Dakle, pazite, ne mora to da bude trag novac. Političkog profita. Može da bude vrlo jasan politički profit. Mislim da se ovdje radi više o političkim profitima nego o novčanim. Mada vjerojatno ni ekonomski. Dakle, ali politički profit svakako. Mislim da se radi o nizu drugih vrlo ozbiljnih igara političkih koji se odvijaju unutar Europske unije prevashodno, a onda Europske unije sa drugim globalnim igračima, prevashodno Rusijom, ali prije svega upravo pozicije Francuske se tiče samog gospodina Macrona u toj poziciji i njegovih političkih interesa. Šta su konkretni Macronovi motivi bili, da i to raščistimo na početku po vašem mišljenju, da dovede sebe u poziciju da bude jedan naspram kompletne Europske unije i da sluša ocjene o sebi i o Francuskoj, o Parizu, koje pa teško da mogu bilo kome da prijeju. Koliko god da se osjećaš jakim, ne vjerujem da baš možeš uživati u optužbama da si nevjerodostojan, da si Evropsku uniju predstavio kao lažova, čak se i to izgovaralo, kao neko ako ne drži riječ i tako dalje. Pa evo, odgovor nije baš jednostavan ili nije jednosmjeran, dakle višeslojan je. Dakle, imamo više slojeva tih interesa kojima možemo razgovarati i više problema koji se dotiču njegovih motiva. Prevashodno su tu, ajde da krenemo od onih koji su najeklatantniji, dakle najpolitički suštinski, a to je njegov reizbor. Eventualni reizbor na predsjedničkim... To je tek 22. Tek. U politici je to već sutra. Dakle, mislim da gospodin Macron tako i rezonuje. Ukoliko ne krenete na vrijeme sa onim što je sprečavanje određenih vrlo krucijalnih uticaja na unutrašnje političke faktore, onda ste možda zakasnili pola godine ili godinu ranije. Razumijem vaš rezon, znam da 2 godine nije mnogo u politici, a kamoli u istoriji, ali računam da to onda garantovano znači da nema otvaranja pregovora do 2022. Ni sa Sjevernom Makedonijom, ni sa Albanijom. I to djeluje stvarno... Čekamo, ne mora da znači. Ali ako je to rezon, onda bi mu bilo bolje da je rekao sad da, pa da se to zaboravi u naredne 2,5 godine, nego da dođe u situaciju da bliže izborima ipak glasa za. Onda biste bliže izborima imali upravo ovaj odijum iz Europske unije koji mu ne bi prijao. Bolje ga je sad, bolje te male boginje sada preležati, a kasnije... Uoči lokalnih izbora koji su posljednji pred predsjedničke u Francuskoj. Vrlo su važni. Dakle, martovski lokalni izbori u Francuskoj su jako važni, oni su lakmus papir za predsjedničke izbore. Ukoliko bi Macron sada, dakle, doživio poraz na lokalnim izborima... A grdno je prošao na parlamentarnim evropskim... Poprilično loše, mnogo lošije nego što je očekivao sam i što su mnogi drugi očekivali. Dakle, to bi bio veliki problem za njega. Dakle, vi u ovom trenutku imate vrlo jasan
slijed političkih napora da neutrališe one snage koje su njegovim političkim protivnicima davale značajnu i materijalnu, i političku, i logističku, ako hoćete, i digitalnu pomoć. Dakle, pomoć svake vrste na prethodnim izborima. Na koga li za Boga gađate? Pa mislim da to su naši stari prijatelji. Koeficijent na pogodak je 1,05. Kladioničari znaju da se to ne može promašiti. Ja se ne kladim, dakle, uvijek sa vrlo opipljivim činjenicama baratam. Znači, ja vas razumijem, a vjerujem da vas i svi ostali razumiju. Vi mislite da je ovim francuskim njet, da opet ponovim ovo svoje malo autorstvo, htio da pošalje neku poruku koja njemu odgovara Moskvi. Ne, mislim da se ne radi o bilo kakvom slanju poruke. Mislim da se radi o vrlo pragmatično dogovorenoj taktici. Dakle, više od... Ili strategiji, zovite kako god hoćete. Gospodin Putin i gospodin Macron su se nedavno vidjeli. Kažem, simptomatično, a prije toga su imali cijeli niz vrlo srdačnih izjava, međusobnih i diplomatskih i svakih drugih. Dakle, imali su, kažem, i vrlo nedavno i taj konkretan susret. Nakon toga se intenzivira ova priča. Opet, vrlo simptomatično. Uvijek gledate kome odgovara. Ovo ne, Francusko pravi destabilizaciju unutar Europske unije, ali još važnije na Balkanu. Na Balkanu koji je izuzetno važan Putin u ovom trenutku. Na Balkanu gdje Sjeverna Makedonija još čeka u redu da bude primljena u NATO. Doduše, taj se red sve ona samo još na Španiju zbog izbora nedavnih i na, gle čuda, Francusku. Ali evo, nadajmo se da ipak nećemo toliko imati eklatantan slučaj da se u Francuskoj... To sam već jednom rekao, neće raditi prijateljima Makedoncima ono što su nama 18. uradili. Pa, znate šta? Pišon i... Vrlo je, kažem, indikativno je sad tu da pređemo i na drugi niz razloga. Vrlo je indikativno to iznenadno interesovanje za Balkan, koje nije baš toliko. Sad, htio sam upravo to da vas pitam. Dakle, jeste vi saglasni sa procjenama da samom Macronu, u suštini, Francuskoj, je Balkan daleko manje u fokusu, daleko manje interesantan od recimo Bliskog istoka koji je istorijski zona njihovog interesovanja, utica i tako dalje i on sad... Upravo sam to i započeo, o tome sam započeo da pričam. Dakle, vi vidite da je jedan vrlo snažan i vidljiv manjak interesovanja svih ovih godina Francuske za Balkan. Međutim, u posljednje vrijeme, paralelno sa tim posjetama koje su išle gospodina Putina i tako dalje, vidimo recimo i jednu vrlo srdačnu posjetu Srbiji. Jedan prosto... Macronu, mada i Putin svako malo... Dobro, ali evo za početak tu Putinovu, izvinjavam se, Macronovu posjetu, koja je rezultirala vrlo opipljivim vidovima saradnje od vojne industrije i kupovanja vojne opreme od strane Srbije do francuskih kompanija koje su već prisutne u vrlo značajnim iznosima u biznisu saobraćajnom, odnosno u avijaciji, preko aerodroma, pa sve do najavljene izgradnje metroa koja se mjeri milijardama eura. Znači ne mora toliko metaforično da bude ono moje prati trag novca. Tako, ima i toga, dakle, ima i toga naravno, s jedne strane, a sa druge strane, vrlo je indikativna jedna izjava, dakle, vrlo visokog francuskog diplomate na Balkanu, koju je rekao jednom mom prijatelju iz najužeg kruga vlasti u Makedoniji, a to je da, vrlo me čudi takva vrsta izjave, ali dao je definitivno, da Francuska gleda na pitanje proširenja kao na njemački drag na Holsten, odnosno na takozvanu politiku širenja na istok, koji su još Austro-Ugarska pa i Njemačka. Laki njemački, samo ga treba znati. Dakle, to vrlo čudi da se vraćamo u jednu real političku sferu koja je bliska 19. i 20. i prvoj polovini 20. vijeka. Mi se nalazimo u 21. vijeku i to je došlo od strane visokog diplomatskog zvaničnika zemlje koja je jedan od motora Evropske unije. Ne bih da se opet igram pogađanja, ali prisjetih se da je
prije 15-20 dana kad je bio gost u Živoj istini, makedonski predsjednik Stevo Pendarovski upravo pomenuo francuskog ambasadora u Makedoniji kao nekog ko je onako dobar, a voli da se pleka, otprilike u tom stilu. Pa ne bih ja išao dakle u konkretna imena, ali čudi manjak podrške koji su određeni krugovi diplomatski iz Europske unije davali Prespanskom sporazumu i prije nego što je bio postignut, odnosno, da budem precizan, pomalo su ga i otežavali. Sad opet govorite o Francuskoj. Da. Nemojte me tjerati da vas prevodim prečesto. Dakle, u svakom slučaju takva vrsta nekih duplih standarda ili duple igre je nešto što zabrinjava. Međutim, Prespanski sporazum je postao činjenica. Onog trenutka kada je postao činjenica, onda je počelo da se izbjegava očigledno obaveza od strane nekih struktura i onda dolazimo do toga da ulazimo u jednu novu igru. Pa evo, ta igra je postala i vidljiva time što je kandidatkinja gospodina Macrona za komisiju, novu Europsku komisiju, odbijena. Dakle, toga očigledno ne bi baš bilo da nije bilo i podrške od da nije bilo njemačke kandidatkinje. Njemačkih struktura, dakle, koje su u parlamentu odbili. To je bio dosta značajan udarac za Macronovu politiku. A onda, kažemo, imamo nešto što definitivno jeste, ajde da budemo plastični, možda malo igralište Njemačke, a to je Zapadni Balkan, gdje Njemačka se zaista vrlo svesrdno zalaže za proces što skorijeg priključenja Evropskoj uniji. Odjedanput, dakle, imamo cijeli fokus, ali u negativnom pravcu od strane Macrona, ka Balkanu. Dakle, ka jednom mekom trbuhu gdje bi se moglo to pitanje priključenja iskoristiti za određena druge vrste političkih pogađanja oko nekih mnogo značajnijih pitanja unutar Unije, kako sada, tako i oko njene budućnosti. Možda čak i nije baš najpristojnije da ovako ranoj fazi počnem da gledam na sat, ali ja ne znam šta je s vremenom kad počne Živa istina, kao da se ubrza u scenarijima nekih naučno-fantastičnih sadržaja. Elen, jeste li vi saglasni sa, sad već ne mojim utiskom, nego sad sa sve češćim analizama, da su te snažne kritike na račun Macrona nakon onoga što je uradio Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, ipak proizvele neki rezultat. I da je francuski prijedlog, taj famozni non-paper koji smo imali prilike da vidimo posljednjih dana, na neki način povlačenje ručne. Da oni koji su odmah rekli proširenje je mrtvo, sad i oni moraju malo da preispitaju taj stav. Da li, dakle, Francuska ovim svojim prijedlogom reforme pregovaračkog procesa, unošenjem novina u dosadašnji model pregovaranja, ipak otvara prostor za priču o proširenju? Kojih novina u procesu pregovaranja? To prvo moramo da pitamo. Dakle, evo... Pa recimo, od ove 4, ako ćemo baš tako odmah da uđemo u suštinu, čini mi se da je ta reverzibilnost jedina suštinska novina. To nije tačno. Znači, reverzibilnost već postoji. Imate klauzulu balansa koja je reverzibilnost. Dakle, vi već imate sve postojeće mehanizme koji se nalaze u ovih obimnih 2,5 strane vrlo strateškog dokumenta koji je jako dugo, očigledno i pažljivo planiran. Moramo zaista biti pomalo cinični. Dakle, pričamo o budućnosti jednog kompletnog procesa i najsnažnije i najuspješnije politike Evropske unije. Dakle, kada su u pitanju spoljni odnosi i spoljni poslovi Evropske unije i ne samo ti. I pričamo o sudbini niza zemalja i građana u njima i izlazimo sa dokumentom od cijele 2,5 strane. U kojem apsolutno... Jezgrovitost je čudo, to je jedna od obsesija nas novinara, recimo. Ako ga analizirate vrlo podrobno, što ja jesam, a i mnogi drugi ljudi, i nisam jedini koji iznosi tako mišljenje, u njemu nema ništa novo.
U njemu je dakle prepjevano sve ono što već postoji u U procesu čemu su proširenja. neki prepoznali ili željeli da prepoznaju novost? Kad govorimo o reverzibilnosti, Francuzi sad, ako sam ja dobro shvatio, predlažu da se ne ide model poglavlje po poglavlje, pa zatvaranje i tako dalje, nego grupa srodnih oblasti i ono što je bilo najteže za shvatiti. Kad zatvorite neku oblast, u njoj ste u Evropskoj uniji. A do sad nije bilo situacije da uđete u Evropsku uniju pa vas izbace iz nje. U tom smislu je sad ova mogućnost da uđete pa da vas izbace ipak novost. Pa vidite, vrlo su čudni, dakle, Putevi gospodnji. ne znam za puteve gospodnje, ali za tehnička rješenja koja se ovdje Putevi predlažu, birokratski, da. dakle, su veoma, veoma čudne. Dakle, ovdje se niti navodi, ovdje imate tu podjelu na ta 4 principa, da ne prolazimo kroz sve to, već je postalo i 7 oblasti. I sada prva oblast je, recimo, vladavina prava. Ovdje se ne kaže da li će pregovori ići paralelno. Za početak. I mnogo je više indicija da bismo trebali da idemo jednu pa drugu pa treću sve do 7. oblasti gdje je vladavina prava prva. Znači mi ćemo možda morati da čekamo za ove benefite koji nam se u 4. principu obećavaju sve dok ne budemo potpuno usaglašeni sa vladavinom prava. Sa zahtjevima određenih zemalja kako bi vladavina prava trebala da izgleda kod nas. Okej, ali sad, pošto je to još uvijek non-paper, na starom crnogorskom rečeno, i pošto po ovome što smo imali priliku da čitamo i da čujemo... Dokument koji to nije. Da. Jap. U januaru bi, kad se dobro izodmaraju nakon svih Božića i Novih godina, zaključno sa Srpskom 14. sastanu, onda će Evropska komisija šesti i raspravljati o tom papiru, o navodnim najavljenim sugestijama na promjenu tog papira, o možda i još nekim dokumentima, pominju se austrijski, italijanski i tako dalje i tako dalje. Biste li se vi smjeli usuditi da prognozirate šta će od tog non-papera ili francuskog prijedloga reforme pregovaračkog procesa ostati dočekati kraj januara? To ćemo još da vidimo zato što već imamo u najavi određene nove prijedloge drugih zemalja koji idu od toga da kontriraju ovome o čemu govori Macron, do toga da se djelomično slažu, pa do nekih koji dakle, su, kao što je ovo što ste pomenuli sad upravo, italijansko, nije samo italijanski i austrijski, nego se radi o 6 zemalja koje su poslale zajedničku dakle, inicijativu. Italija, Austrija, Slovenija, Slovačka, Češka i Poljska. Ona je u neku ruku i ruka pomirenja ka Macronu. Dakle, ono što ste vi već pomenuli, mislim da su svi subjekti u ovoj igri polako shvatili da se možda otišlo predaleko. I možda sam Macron. U tom smislu se sada određene grupacije unutar Evropske unije pokušavaju da na neki način spasu cijelu situaciju time što će ipak pružiti ruku Macronu, ne podržavajući u suštini neka njegova rješenja, ali ne govoreći o tome šta ne podržavaju, nego da generalno podržavaju korake ka nekim promjenama procesa proširenja i pregovaranja. U jednoj analizi sam vidio, čini mi se, jako jezgrovitu i lijepu suštinsku poruku. Da je svrha svih tih aplikacija najavljenih na francuski prijedlog da se on ne učini što mu je skrivena osnovna namjera. Dokumentom, modelom koji koči proširenje, nego dokumentom koji dodatno možda otežava, uozbiljuje, ali na neki način i ohrabruje države, kandidate, da još suštinski uđu u reforme ako žele da budu dio Evropske unije. Pa mislim da se ide ka takvoj vrsti rješenja gdje će se, da tako kažem, sačuvati politički obraz predsjednika Macrona, koji je možda otišao predaleko, a da će se ipak napraviti određene manje intervencije ka pospješivanju efikasnosti procesa pregovaranja. Najveći problem svega ovoga, i znači konkretnog prijedloga gospodina Macrona i njegovog stava prema Albaniji i posebno prema Sjevernoj Makedonije, odsustva paralelizma.
Dakle, to je ono što zabrinjava i to je ono što zapravo izaziva najveću sumnju. Sumnju u motive. Zašto sve ostale politike, zašto o svim ostalim politikama o kojima on priča, reformskim politikama unutar Europske unije, reformskim politikama unutar NATO-a i tako dalje, zašto stalno u njima on sam insistira na paralelizmu da bi oni trebali da se odvijaju paralelno sa svim ostalim procesima? Osim u jednom pitanju, a to je pitanje procesa proširenja i pregovaranja. Dakle, zašto mora Sjeverna Makedonija i Albanija da čekaju dok se sve ne riješi da bi dobili zeleno svjetlo? I zašto naše zemlje moraju da čekaju u pregovorima dok se ne riješe ta pitanja? To je dakle glavno pitanje. Zbog čega čekamo kad sve to možemo da paralelno radimo i niko ne dovodi u pitanje ove stavove o kojima smo malo pričali? Svima je evidentno. Dakle, gospodin Plenković je u svom govoru rekao da je Srbija, dakle da je Hrvatska pregovarala 2096 dana, a da je Srbija toliko pregovara, a da nije došla ni do polovine. Znači, mi pregovaramo još i više, došli smo preko polovine, dakle sve okej, ali za sada, dakle, imamo jednu vrstu zamrzavanja kompletnog regionalnog okvira. Okej, ali zar to, činjenice koje ste sad naveli, to što je rekao Plenković, ne daje za pravo šefici francuske diplomatije Annelide Montchalin, ili kako se to već izgovara, kad konstatuje da postoji neka frustracija prije svega Crne Gore i Srbije zbog toga što pregovaraju jako dugo, ali taj proces ne odmiče baš najbolje. I da postoji neki zamor od pregovaranja i tako dalje i tako dalje. To prosto, ponovit ću, jesu neki ozbiljni argumenti francuske strane i na neki način indikator da bi u postojećem modelu možda nešto stvarno trebalo mijenjati. I to je povratak na ono moje prethodno pitanje. Svi su vrćeli 5 fraza posljednjih, pa i 5 godina o tome kako je proširenje živo, ali se mrdalo skoro nije, trčalo se u mjestu i neki su to čak definisali kao neizgovorenu, neaktiviranu klauzulu balansa, ali u suštini aktivirano. Pa, dakle, nije to bila klauzula balansa, naravno, ni za koga na Zapadnom Balkanu, ali nažalost, postala je jeres da tako nešto izgovaramo. Suština pitanje da li zaista postojeći model treba remontovati, treba promijeniti na neki način. Pitanje je da li mijenjate konja u sred trke, ajde da tako to kažem, pravila u sred procesa. Dakle, evo, najmanje rečeno, u sred procesa. Sada vi treba, ako dođe do radikalnih izmjena, da mijenjate kompletne pregovaračke strukture, kako u zemljama Zapadnog Balkana, tako i u Briselu, ako dođe do takve vrste radikalnih promjena. Dakle, sad vi trebate nešto što je već uigrana priča. To nije nešto, i zato sam ja ne malo, nego poprilično kritičan uvezan uz ove 2,5 strane. Imate proces koji se decenijama praktično, barem 15 godina pregovaranja zemalja centralne i istočne Evrope, kroz taj proces i još ovih dodatno 2-3 godine preko toga Rumunije, Bugarske i tako dalje, Hrvatske, izbrusio se kompletan proces kroz vrlo temeljnu analizu toga procesa i grešaka u tom procesu. I sada promjena nama je bilo što smo mi počeli poglavljati. I sada mi želimo da mijenjamo nešto za par mjeseci. A Hrvatima je to posljednje bilo. Dakle, za par mjeseci trebamo da izmijenimo nešto što se iskristalisalo skoro kroz koliko već, više od 15 godina. To je pitanje. Dakle, drugi moment malo moramo da... Drugi moment je ono što nas najviše interesuje. Da li bi ta nova pravila, kakva god bila, ako ih u januaru usvoji Europska komisija, važila za Crnu Goru kao nekoga ko je već ne počeo, nego najdalje odmaka u regionu, u pregovorima s Europskom unijom ili za one s kojima tek treba da bude otvoreno. Ni to nije jasno i imamo izjave od određenih europskih zvaničnika i diplomata da bi vjerovatno to bilo zanimljivo Crnoj Gori i Srbiji da ima određene benefite. Znači, niti se sugeriše da će to biti obavezno, niti da neće. Opet Montchalin kaže da bismo mogli biti zainteresovani jer bi to dalo dinamiku koje sad nema. Da vidimo kako bi dalo. Dakle, ja se tih iznenadnih poklona koje dolaze od nekih struktura Europske unije jako plašim pomalo, znate. Dajte da vidimo
možda s godinama postaje, možda posle 20 godina u priči o evropskoj integraciji postaje malo konzervativan. Je li tako? Tako da malo se plašim tih Pa to je iznenadih. dominantno mišljenje u Evropskom parlamentu, nemojte se plašiti toga. Dobro, evo da vidimo, dakle, da vidimo kako će sve to da izgleda. Da li će ti pokloni u smislu korištenja strukturalnih fondova stvarno biti i ostvareni? Na koji način? Kakva je mogućnost? Vi u ovom trenutku već imate ovo, kada pričamo o reverzibilnosti ili zaustavljanje procesa. Svaka zemlja, članica, ima pravo da blokira svaku zemlju u procesu pregovaranja na nekih 1700, 1800 mjesta. Ko ne vjeruje neka pita Holanđane. Evo ja ću vam izračunati ako hoćete zašto i kako, nemojte, jer vremena nemam. zbog čega i kako. Ali svaka zemlja ima to pravo. Ali postoji jedna vrsta nepisanog konsenzusa, da tako kažem, da se to zaista ne radi, osim ukoliko zaista dođe do vrlo temeljnih povreda određenih evropskih principa. To je bilo sa Hrvatskom kad je u pitanju saradnja sa Haškim tribunalom i to je blokirala, ja mislim, tada konkretno Velika Britanija, čini mi se, ili Holandija, mislim da je Velika Britanija u pitanju, 2 godine došlo nakon izručenja generala Gotovine, došlo je do ali kad govorimo o temeljnim principima, najslikovitiji ili jedan od najslikovitijih primjera gdje je Macronov potez bio potpuno iščašene logike, i to je veliki broj analitičara primijetio. Vi blokirate Sjevernu Makedoniju, čija je politika apsolutno prozapadna, kod kojih 9/10 građana u svim anketama je za Evropsku uniju i apsolutno je prozapadno orijentisano. A nastavljate pregovore sa Srbijom, koja je, mislim, znam da umetnuta rečenica nemam ništa protiv Srbije i drago mi je da se nastavljaju, mnogima neće značiti ništa, ali ni meni ne znači ništa. 32% u ovom trenutku podrške u Srbiji za proces sa Srbijom, koja je očigledno politički, kako god hoćete, sve okrenutija Kini i pogotovo Rusiji, nastavljate pregovore. Dakle, to je nešto što ne možete da ne primijetite i da ne postavite kao pitanje, taman kad bi se svi još više naljutili na mene. Uz to što ste vi rekli, postoji još jedan veći problem. A to je problem od toga što će se naljutiti na mene dio gledališća. Ne to, nego o tome da se jednoj zemlji koja ima prozapadnu vladu u ovom trenutku, dakle prozapadnu vladu u ovom trenutku, bit ću precizan, dakle, ono što je mnogo veći problem, a to je odsustvo kredibilnosti. Znači, vi ste tražili kao Evropska unija, dakle ne kao individualni segment, bez obzira da li ste vi to voljeli kao Francuska ili ne, ali tražili ste u okviru sa pozicije Evropske unije, jednog elemenata Evropske unije, tražili ste da Makedonija, Sjeverna Makedonija, dakle napravi neki konsenzus sa Grčkom. I čvrsto obećali ekstremno težak kompromis. Dakle, suštinski, državni, po svim politički, dakle, kakav god hoćete. Dakle, politički looping koji je izvela makedonska vlada, nevjerovatan, za koji sam mislio da će biti čak i mnogo veće posljedice nego što jesu, ona je to uspješno sprovela. Ispunila sve što se od nje tražilo. I vi nakon svega toga ne ispunite to obećanje. A onda sjutra se, odnosno već sada, postavljate kao jedan od medijatora za Kosovo. Dakle, vidimo da je posle cijele te odluke gospodin Macron pozvao i predstavnike Kosova i predstavnike Srbije u Pariz, gdje se igrom slučaja našao i Lavrov. U svakom slučaju... Na Hadjavši. Sada, ajte da vidimo, ukoliko dođete do bilo kakvog kompromisnog rješenja, dakle, eventualno, i obećate da će za to i Kosovo i Srbija biti nagrađeni. I kažete gospodinu Vučiću za priznanje Kosova ili za rješavanje tog pitanja na ovaj ili na onaj način, bit ćete nagrađeni, ne znam, članstvo u Evropskoj uniji tada i tada. Da li će gospodin Vučić da vjeruje u to? I koja je mogućnost da će gospodin Vučić povjerovati u to ili bilo ko sa Kosova? Imate drugi potez, imate drugi moment konkretan, pročitao sam tekstu
u tekstu Boška Jakšića juče. Kaže da je nakon ovoga Vučić rekao Johanesu Hanu kakve ja sad motive imam da pregovaram s Prištinom kad se uradili o Makedoncima. Gospodin Vučić je nakon ovoga, možda je to vjerojatno bio samo tajming slučajan, ali nakon ovoga vrlo simptomatično Ima savršen alibi. potpisao pristupanje Evroazijskoj zajednici. Dakle, mislim, to je jedan simboličan potez koji definitivno, kao što je gospođa van der Leyen vrlo bila eksplicitna kada je u osudi Macronovog poteza rekla da je vrlo, ne može kuđe eksplicitnije biti, kada je rekla da je gospodin Macron otvorio vrata Rusiji na Balkanu. Eto tako. Mislim da je to... Igratelj šah? Znam, ali ne igram često. Nije, ali nek to ne bude razlog da brzo potezno, kao da imamo 3 minuta do pada zastavice, ne prođemo kroz 3 pitanja sljedeće. Koliko u onom što dolazi mogu da budu bitni personalni faktori, poput izbora Verhelja Mađara za komesara, poput dolaska Donalda Tuska na čelo najjače parlamentarne grupacije prekjuče na čelu IPP-a na Kongresu u Zagrebu. To su dvije dobre... Sve ljudi dokazano prijatelji Balkana i proširenja. To su dvije dobre vijesti za nas, s tim što izbor gospodina Verhelja ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra je strana da on poznaje region, da dolazi iz zemlje koja je jako naglašeno prijateljski se odnosi prema zemljama Zapadnog Balkana i moram reći i prema Crnoj Gori naročito. To sam imao prilike da čujem i na više skupova gdje sam uživo čuo na zadnji put na Bledskom forumu, dakle, gdje je ministar spoljnih poslova bio veoma eksplicitan, veoma direktan u iskazivanju te podrške i Balkanu i posebno Crnoj Gori. I dobro imati nekog prijatelja ko će efikasno prenositi vaše poruke u Briselu. Okay. Međutim, sa druge strane... Ne bih da kvantifikujete, ali koliko je to bitno opisno? Pa poprilično je bitno, ali sa druge strane imamo to da ni vlada Mađarske, pa ni sam gospodin Verhelj nisu toliko popularni u samom Briselu. Sad govorite o drugom momentu, što dobiješ na mostu, izgubiš na ćupriji, o tezi da podrška višegradske grupe proširenju je zapravo u dobrom dijelu ove druge strane, drugog dijela Evropske unije kontraproduktivna, jer su to zemlje koje tamo nisu na dobrom glasu. Vidite, nama je bitno da mi imamo prijatelje u Evropskoj uniji. Šta će se dešavati između zemalja u Evropskoj uniji, to je već drugo pitanje na koje mi ne možemo uticati. Ono što je dobro, kažem, da mi pokušavamo da u narednom periodu ipak pomalo ubijedimo one zemlje poput Holandije ili Danske u slučaju ove dvije zemlje, da im predočimo argumente zbog čega je dobro da nastavimo paralelno sa procesom proširenja i pregovora, paralelno sa reformom institucija i Evropske unije u suštini. Dakle, u ovom trenutku ne bismo smjeli da upadnemo u tu zamku, dakle, ili da se odričemo bilo čije pomoći, a ja mislim da podrška višegradske grupe nije mala. Dakle, zbog toga što postoje određeni interni problemi unutar tih zemalja ili između tih zemalja i pojedinih zemalja Evropske unije ili institucija Evropske unije. Da ne dođem u situaciju da pojašnjavam prečesto svoje pitanja. Dakle, ja sam samo na komentar ponudio tezu koja postoji da ta podrška ima i svoje kontraefekte. Osobno, dragi su mi sve višegradske zemlje, draga mi je njihova podrška. Idemo na prvi blok reklama pa nastavljamo razgovor. Ove jeseni njih 6 su u potrazi za novim vlasnikom. Traže se vlasnici Samsung telefona. Popust do 150 €. Plaćanje na rate. I nagrada 100 GB.
Podijelimo teret 7. Elektroprivreda Crne Gore domaćinstvima nudi otplatu duga po najpovoljnijim uslovima. Fiksna mjesečna rata 20 eura, izuzeće od prinudnih mjera naplate, obustava obračuna zatezne kamate. Jedini uslov je da su plaćena 3 posljednja računa. Akcija traje od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine. Vaša Elektroprivreda. Porto Montenegro, Luštica Bej, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru. Crko mi je frižider haos napravio, a ja nakuvala za čitavu nedjelju. Dolazi mi zet iz Lihtenštajna. Treba mi novi podhitno. I onaj sa zamrzivačem. Ako bi moglo na rate, ali da me ne ispadne ukupno skuplje. Kad bi mogli to da završimo? Odmah. A? Da li je odmah dovoljno brzo? Sad bi te poljubila. HB Tehnomax Instant krediti. Da li je odmah dovoljno brzo? Momci, ja zaboravila da vam kažem da lift ne radi. Vidimo se gore. Odavno nijesam okusio crnogorski kajmak ili paprike u Pavlaci, kakve su pravili naši stari. Onda sam naišao na pravi planinski ukus sa sjevera i otkrio da još uvijek postoje oni koji drže do tradicije. Mljekara Milka, Bijelo Polje, iz naših domova, našim ljudima. Evo nas ponovo tu, podsjetit ću, Momčilo Radulović, predsjednik Europskog pokreta u Crnoj Gori, gost u Živoj istini. Pričamo o eurointegracijama, najkraće rečeno. Šta je zanimljivo? A možda više zanimljivo nego što je teško objašnju. Evo sad ćemo čujemo. Niđe toliko razumijevanja za Macronove poteze. Prije svega mislim na onaj stavljanje veta na njet Sjevernoj Makedoniji, nije bilo nego na nekim adresama crnogorskim i brdskim. Govorim o tradicionalno najbučnijem dijelu civilnog sektora i takozvanim nezavisnim medijima. Kako to objašnjavate? Je li vas to iznenadilo? Pa, iznenadilo mi je doza spinovanja vezana za ovaj izvještaj. To me iznenadilo. Dakle, zato ja sad vas što... pitam samo za Macrona, za njegovo veto na proširenje, kako je to u tom trenutku izgledalo zakucano. Pa ja bih rekao da je to možda kombinacija i neznanja, ponekad nekih čudnih kalkulacija i tako dalje. Nekad političkih, nekad finansijskih. Dakle, što je gore, nekome je bolje. Što ima više problema, to je više grantova. To je više finansijskih potpora, dakle, i rješavanje određenih problema. Nažalost smo u toj situaciji. Kako ko? U svakom slučaju i kao u svakom segmentu ima i dobrih i loših. Kao i kod nas u novinarstvu. Kao i u novinarstvu, naravno. Svakako, da mi kažete. tako je, u svakom slučaju ono što zabrinjava, to je odsustvo znanja, odsustvo ozbiljne analize i odsustvo jednog ozbiljnog dijaloga. I višak interesa. Pa to uvijek bude. Dakle, to uvijek bude. Nije naše društvo nikakav izuzetak. Mi imamo različite interese, samo što su one ovdje ogoljeni i vide se i na jednoj i na drugoj strani, da budemo precizni. Međutim, kažem, pomalo iznenađuje taj odnos prema kompletnom društvu i prema tome što je eventualno, reći ću, loše za društvo, loše za cjelokupno društvo, a dobro za pojedine uske krugove. Jer aktiviranje klauzule balansa,
prekid pregovora, dakle, insistiranje na nekim lošim rezultatima, pravljenje od nečega što relativno nije dobro, od malih problema, pravljenja ogromnih problema, onih srednjih problema, pravljenje nerešivih problema. Dakle, da biste se vi postavili kao neko ko će to zasigurno riješiti, to je dakle ta taktika koja zaista pomalo zabrinjava. Ta spremnost da sve što dođe iz Brisela se zbog Granta istoga momenta proglasi za crveno slovo, to je Andrej Nikolidis fenomenalno definisao. Kolonijalna posluga. To je, nažalost, znate, ponekad dio struktura. Ne treba pretjerivati u tome zato što zaista ponekad moramo imati jedan kritički dio društva koji vrlo kritički promišlja o tome što su problemi i kritički ukazuje na njih. Kritički da, ali trebamo opet, da bismo kritikovali određene oblasti, mislim da trebamo prije svega da imamo puno znanja o tim oblastima. Ponekad se dešava da nemamo baš puno znanja o tome ili da kažem neke probleme koji su paralelni u svim zemljama jednostavno izdižemo kod nas na pijedestal i tako ih plasiramo međunarodnoj javnosti. Mislim da to nije u redu. Evo, ako budete, recimo, samo jedan minut, ako uzmete izvještaj Savjeta Evrope o primjeni, evo, sad mi pade na pamet, o primjeni Istanbulske konvencije u Francuskoj, vi ćete vidjeti vrlo sličan wording, odnosno sličan rječnik, kao rječnik u kojem se, dakle, kritikuju određene nepravilne stvari u Crnoj Gori kad je Evropska unija u pitanju. Dakle, vi imate vrlo slične konstrukcije, ali siguran sam da niko od francuskog civilnog društva neće to staviti na toliki pijedestal i reći da zbog toga trebamo da imamo manje više kolaps cijelog sistema i da će te određene strukture sve to riješiti u ime kompletne Francuske. To je jedan fenomen koji postoji posljednjih 20 godina i da ne trošimo više vrijeme na njega. Prilično dugo postoji i fenomen različitog čitanja istih tekstova, ali koji ne bi valjalo smjestiti u ovaj ekstrem kojeg smo se dotakli na početku. U ovom radnom dokumentu, koji ponekad, vidim prethodnih dana, također označavaju i naši zvaničnici kao non-paper, pa to izaziva određenu terminološku i suštinsku zabunu. Dakle, sad govorim o radnom dokumentu, o poglavlju 23 i 24, objavljenom prije nekoliko dana, stoji, to jest piše. Kaže da je Crna Gora u prvoj polovini ove godine nastavila da primjenjuje akcione planove i programe iz ta dva poglavlja i druga strateška dokumenta, ali je, i to sam boldovao, potreban, vjerodostojan, nezavisan i efikasan institucionalni odgovor na navode o korupciji i ilegalnom finansiranju političkih stranaka. Tu već dolazimo da koliko toliko ozbiljni igrači na našoj javnoj sceni ovako različito čitaju. Zašto? Ima li ovdje prostora za tako kaučuk tumačenje i analiziranje? Ili se ipak jasno vidi šta je problem i šta je poruka? I koga je nivoa problem? Pa mislim da nam je u EU sve do sada, a i vjerojatno će biti slučaj i od sada, vrlo jasno uvijek naglašavala, nekad manje, nekad više diplomatski, sve ono što su problemi u našem društvu. Znači traži se vjerodostojan odgovor, jer ga još uvijek očigledno nema. Tačka. I to je ono to su oni autogolovi koje mi ponekad sami sebi dajemo. Ponekad bez ikakve potrebe. Dakle, mi čekamo taj odgovor vezan za pitanje korupcije i problema, dakle, financiranja političkih partija već dugo vremena. I mislim da bi pojedine strukture trebale da budu efikasnije u tom smislu, posebno tužilaštvo. Dakle, a nakon toga i sudstvo. Mislim da je to nešto što je svima jasno i ovdje, ali opet na osnovu toga ne možemo ocrniti sve ono što su dostignuća. Ako pravilno čitate, ako želite da pravilno čitate ovaj tekst koji nam je poslat, vidjet ćete da je on za nijansu, jednu malu nijansu, po meni nedovoljnu nijansu, bolji od prethodnog. Ali je bolji. Nema mjesta reverzibilnosti. Iako je bilo medijskog spinovanja da je to u suštini poruka o reverzibilnosti i retrogradnom procesu. To nije tačno. To jednostavno nije tačno.
Jer ako želite stvarno da nešto analizirate, onda morate da pažljivo čitate i ovaj izvještaj, i prethodni, i sve prethodne izvještaje. Ako želite, ali ovdje je problem, ali ja mislim da ne treba podcjenjivati sivu masu širokih narodnih masa i da ljudi to već prilično lagano i brzo prepoznaju. To se ja pitam sad nešto što mi se čini na istom je fonu, a i važnije mi se čini zanimljivijim za nastavak našeg razgovora. Kad predsjednik vlade kaže vlada Crnu Goru neće dovesti do nazadovanja u vladavini prava, da li on tu između redova proziva neke druge grane, tipa sudstva, tužilaštva i tako dalje? Pa dobro, ja mislim da je to svima jasno. Ja mislim da ni stanje u tužilaštvu, ali ni stanje u sudstvu nije takvo da bismo mogli da budemo zadovoljni. Daleko od toga. Čini mi se da smo pomalo, da je proces evropske integracije postao talac određenih ličnih ambicija. I mislim da bi ti ljudi u vrhu sudstva i vrhu tužilaštva trebali da razmisle o tome. A mislite li da li su njihove ambicije važnije od toga što je interes ove države? Dakle, mi svi trebamo da razmislimo o tome. Crna Gora je vrlo specifično društvo i kada možda u određenoj strukturi vi dajete ili ne dajete podršku nekome i tumačite jednu ili drugu pravnu normu na način gdje je ta pravna norma postavljena tako da se može tumačiti na jedan i na drugi način, pa teško da ćete se odlučiti da tumačite protivno interesima te osobe ukoliko poznate tu osobu 30 godina ili više. To je veoma teško. Sad govorite o konfliktu ličnih ambicija i državnih interesa Vesne Medenice i Ivice Stankovića. Ili vas ja loše razumijem? Biću vrlo precizan, da. Bez obzira, dakle, što su njihova prethodna dostignuća koja su imali u svojoj oblasti djelovanja, ja mislim da bi oni trebali da razmisle o tome što su viši državni interesi i što je ono što proces evropske integracije nalaže. Znači, ja ne ulazim vrijednosno ni u što je predmet eventualne istrage u slučaju tužilaštva ili što je lični i profesionalni kredibilitet gospođe Medenice. U to ne ulazim uopšte. Ja samo ulazim u to da bi možda, eventualno, trebali danas njih dvoje, sutra mnogi drugi, bilo ko od nas, da vidimo šta su lični naši interesi, a što je možda veći interes društva i zašto je problem da se ponekad, ukoliko su u pitanju veći interesi društva, povuku određeni lični potezi. A vidite li da postoji neki problem u radu vlade, pogotovo onih ministarstava koja su najdirektnije u vezi sa evroatlantskim procesima? Atlantski smo završili evrounijskim procesima. Sigurno da uvijek postoje. Sigurno da uvijek postoje ti problemi. Mislim da postoje i mislim da je zadnja situacija sa ovim non-paperom pokazala da oni postoje. Šta konkretno mislite? Pa da vidimo šta 60 ljudi radi u Briselu. To je pitanje, dakle... 60 predstavnika Crne Gore u Briselu. Toliko nas ima? Mislim da nas ima toliko u ovom trenutku. Mislim da je struktura i pregovaračka i diplomatska struktura morala da bude mnogo angažovanija i da je ovaj papir mogao da izgleda drugačije. Da smo imali pravovremeno angažovanje određenih struktura. Ali ne samo ove dvije strukture, nego i drugih struktura, ali prevashodno. Jer vas ja razumijem dobro da vi mislite da smo mi imali neke argumente da to bolje izgleda koji nijesu bar na vrijeme došli do autora. Ne mislim, nego znam. Pa recite, nemojte da krijete to. Dakle, ne krijem ništa, nego znam. Takvih argumenata ima, ali pošto je sve ovdje u procesu sada, dakle, imat ćemo uskoro i progress report i tako dalje. Nemojte, molim vas, dajte, recite mi šta konkretno. Pa u ovom dokumentu ima... Nijesmo uspjeli da prezentiramo na vrijeme, a važno je i učinimo da bolje to izgleda. Ja se u ovom trenutku nalazim na čelu Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije i pažljivo sam analizirao riječ po riječ sve ono što je u ovom dokumentu napisano. I našao sam jedan broj nekonzistentnosti, tako ćemo ih nazvati, i morat ćemo da zajednički radimo.
i mi u agenciji, ali i evropske strukture na tome da se te nekonzistentnosti otklone i da dođemo do nečega što je ipak malo drugačiji rječnik. Zato što ipak mislim da u budućoj komunikaciji moramo da budemo zaista objektivni. Tamo gdje smo za kritiku, moramo biti kritikovani. Ali tamo gdje smo koncentracije, ali još nisam siguran da sam razumio gdje su se ogriješili od nas. Vidio sam da je premijer Marković priznao da je možda bilo greške u dodjeli stanova i da je rekao da će to ispravljati. Pričate o tome? Pa evo, dakle, između ostalog, dakle, nema ni riječi o tome ovdje. Dakle, nema ni riječi, čini mi se o jednoj izuzetnoj... Zašto je bilo kad je on to rekao tek juče, prekjuče? Pa da, ali ta inicijativa nije nešto što nije javno već cijeli skoro mjesec i po 2 dana. Dakle, mi smo 30. septembra donijeli preporuku vladi koju je vlada u međuvremenu prihvatila. Dakle, mislim da je ta preporuka vladi o mijenjanju kompletnog zakonodavstva bila izuzetno snažna poruka, dakle, koju je, opet kažem, vlada prihvatila. Ste poslali gospodinu Oravu to? Pa mislim da su svi crnogorski mediji to objavili. Malo je, kažem, bilo čudo da nije bilo interesovanja određenih struktura. Moj utisak da gospodin Orav ne čita crnogorske medije kad ga slušam kako priča o medijima. Obaveza svakog diplomatskog predstavništva Europske unije da veoma prati sve moguće informacije, uključujući medijske informacije o radu svih državnih organa. Možda je problem što je lak crnogorski, ali ga gospodin Orav ne zna. Ja u to ne bih ulazio. Ja sam potpuno uvjeren da ćemo u komunikaciji sa gospodinom Oravom doći do određenih rješenja. Ja se iskreno nadam u to. Dakle, zaista se iskreno nadam i vjerujem u to i vjerujem da će biti dobre volje sa njihove strane da riješimo određene nejasnoće. Evo sad meni pada na pamet, jedna od stvari koja se stalno pominje je problem s trgovinom ljudima. Zamislite sad tajminga, izađe taj izvještaj, a mi 2-3 dana posle toga tuce onih koji su... Pa što je bio problem da to uradimo 2-3 dana ranije? Recite vi meni. Pa ne mogu ja da vam kažem. Mislim da trebate da pitate ljude koji su zaduženi za to. Dakle, što je problem da mi ponekad radimo neke stvari post festum i tako dalje. I onda ispada da mi radimo to samo da bismo zadovoljili određene preporuke. A možda stvarno radimo. Ali dajte onda da vidimo i te rezultate. Jer, evo, znači, ima ovdje cijeli niz rezultata koji nije prepoznat, ali ima naravno i one koje su iznijeti i koji jesu za kritiku. I ja se nadam da ćemo uspjeti da ih u dogledno vrijeme rješavamo. Ali kažem, moramo svi da komuniciramo pomalo. I moramo mi svi da budemo malo brži i efikasniji u rješavanju tih problema. I ne možemo zaista, to pomalo zabrinjava i tu uvijek postoji ovaj moment za manipulaciju svake vrste, a to je da nam se određene stvari ponavljaju iz izvještaja u izvještaj. Jedna od tih stvari koja se ponavlja iz izvještaja u izvještaj je packa primjedba, kako god hoćete nazovite, koja se tiče slobode medija u Crnoj Gori. Pošto i vi često pišete, a kompletno iz NVO sektora vrlo rado se bavite novinarstvom kao temom, čak dobijate grantove da učite medijskoj pismenosti, da promovišete kodeks i tako dalje, što je meni budi Bog s nama, pogotovo imajući u vidu stepen znanja o novinarstvu unutar crnogorskog NVO sektora, vrlo sam precizan. Sad ću vam ponuditi na komentar opet neki moj utisak. Zlorabim malo svoju emisiju. U Crnoj Gori uopšte problem slobode medija nije problem, koliko je problem kvalitet novinarstva i poštovanje profesionalnih standarda. Pa komentarišite, medijska politika, makar delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori, koja je dio problema, a ne dio rješenja problema medijske scene. Pa ja ću se složiti u jednom dijelu sa vama, a to je da definitivno najveći set problema vezan za medijsku scenu upravo leži u kvalitetu implementacije onoga što piše u kodeksu i u kvalitetu ljudi koji rade u medijskoj sferi. To je ono što je veliki problem. Međutim, opet se vraćamo na... Niko se toga ne tiče. Niko se time ne bavi. Da, ali evo... Niko to ne progovara. Samo pričamo o slobodi medija. I treba da pričamo. Ona je uvijek važna. Kao što je važan kvalitet... Kao što je važan kvalitet rada medija i ljudi u njemu.
Međutim, Crna Gora je društvo sa 620.000 stanovnika. Ja prije nekih sigurno skoro 20 godina, nije 20, 15 godina, kada je rađena prva knjiga medija koju se tada radio u Institutu za medije, tada je bilo preko 3.000 ljudi u medijskoj sferi. Znači, vi nemate u Crnoj Gori da istresete sve za dvije prave redakcije. Za dvije prave redakcije da u njima rade pravi novinari. A kad vam govorim o Europskoj uniji, pa oni su po definiciji uvijek kišobran finansijski i politički najgorih u branši. Ono što ću vam reći, a to je da do sada nismo vidjeli izbalansiran pristup određenih europskih struktura, ali i drugih struktura crnogorskoj medijskoj sceni. Ja ne vjerujem u crno-bijele predstave, posebno ne o medijima. Dakle, ja ne vjerujem tu crno-bijelu podjelu da su jedni dobri, a da su drugi apoteoza zla. Daleko od toga. Ja mislim da je izostanak podrške cjelokupnom medijskom sektoru i fokusiranju na određeni broj ljudi u medijskom sektoru greška, strateška greška u podizanju kvaliteta medija uopšte u jednoj zemlji. Ali to se ne radi, ne radi se samo o... najgori u branši njihov izbor. To ste vi rekli. Ja sam to rekao. To ste vi rekli, ono što vam želim reći da je slična situacija u civilnom sektoru. Vi imate po našem istraživanju, ne samo naše istraživanje, već je to bilo međunarodno istraživanje. Konkretno smo došli do podataka da je u periodu između 2015. i 2017. ne računajući 2018. godinu, 5 nevladinih organizacija u Crnoj Gori dobilo preko 50% sredstava svih IPA fondova za civilno društvo u Crnoj Gori. Ja mislim da to nije dobar put ka građenju zdravog civilnog sektora u Crnoj Gori. Mislim da je to doprinijelo jednoj vrlo nezdravoj atmosferi, pravljenju određenih klanovskih sprega i smanjenju efikasnosti i smanjenju jedne povoljne atmosfere za razvoj civilnog društva u Crnoj Gori. Mislim da je slična situacija, pošto mediji su dakle neodvojiv dio civilnog društva i njegov stub, mislim da je slična situacija i u medijskoj sferi. I to nije dobro. Jer ja ne vjerujem da ukoliko date novac određenoj redakciji koju smatramo blisko i relativno vladajućim strukturama, da implementira određeni projekat vezan za podizanje kapaciteta i ostvarivanje veće profesionalne samostalnosti u radu, ja ne mislim da bi to škodilo toj redakciji ili uopšte izgradnji kvaliteta medijskog društva, medijskog prostora u Crnoj Gori. Možda bi najbolje bilo da pogledate ko na nesrećnoj crnogorskoj medijskoj sceni poštuje profesionalne standarde, ko se najbolje bavi novinarstvom i da onda te podržite. A ne da vam jedini kriterij bude koliko će ko puta u toku dana napisati ili izgovoriti da je neki političar lopov. Srozali smo kriterije do dna smo ih doveli. To je jedna takva banalizacija ovoga posla da je meni muka od toga. I zato vam kažem da je takvom medijskom politikom delegacije Evropske komisije veliki dio problema, a ne dio rješenja crnogorske medijske scene. Ono što vam ja mogu reći, to je da sam već niz godina pokušao da ukažem na određene probleme u finansiranju i civilnog društva, uključujući i mediji. Mislim da postojeća politika nije dobra. Mislim da je doprinijela stvaranju disbalansa i u medijskoj sferi i u civilnom društvu uopšte. Mislim da je taj disbalans jako loš za razvoj ovog društva i nadam se da će određene strukture početi da mijenjaju svoju metodologiju i da će ta metodologija u narednim godinama imati mnogo veći stepen objektivnosti i pomoći u podizanju stvarnih standarda i unapređenju rada u medijima, a da će mnogo manje biti vezana za lične veze i poznanstva, međusobnu povezanost određenih struktura, političku afilijaciju određenih struktura sa obje strane. Dakle, što volite te NVO termine, wording, afilijacija, ono... Dobro, naklonjenost. U svakom slučaju, to su stvari koje nisu objektivni parametri
u određivanju pomoći ni civilnom društvu, ni Ali medijima. su vrlo namjerni, vrlo promišljeni i vrlo štetni. I zato ih pominjem. Za kraj, ostajemo na istoj temi. Za kratko nešto se jako važno desilo prethodnih dana, a idemo izvan evropskih igrača. Otpravnica poslova u Američkoj ambasadi u Podgorici Judy Kuo je dala jednu izjavu prije neki dan koja je vrlo odjeknula i zaslužila je da odjekne. Govorila o medijima, o medijskim kućama, da budemo sasvim preciznim, novinarskim kućama koje su, mada ne znam koliko je to u datom slučaju precizno, koje su, pojednostavljujem, pod ruskim uticajem i pomenula je 2 petparačka portala za polusvijet, a izbjegla je da pomene ono što svi koji 2 grama mozga imaju i oči i uši vide godinama. Neke mnogo u toj priči uticajnije, opasnije medije sa crnogorske političke scene. Mogu bih vam reći usto i favorite iste te ambasade. Greote ova 2 marginalna portala pominjati i na njih krst stavljati, a ne pomenuti ove suštinske igrače u toj priči. Zato pominjem taj slučaj jer ga vidim kao dio potpuno istog problema. Pa ja vjerujem da se naša medijska scena jako pažljivo analizira. I mislim da je u odnosu na određeni vid izvještavanja u prethodnim godinama došlo do promjena u određenim redakcijama. I u politici izvještavanja ili makar da su te politike izvještavanja manje, recimo, oslanjaju na izvore poput Russia Today nego što je to bio slučaj, recimo, ranije. Što da kažete da su o ovim temama ti neki nepomenuti mediji promijenili stav? Nisam baš nešto primijetio, ali dobro. Manje je vidljiv svakako. Tako da svaka je promjena dobrodošla, ali mislim da su sigurno određeni mediji uvijek dobijali određeni stepen sugestija kada je u pitanju izvještavanje, makar o procesima evropskih tijela. Tako zvani nezavisni mediji da rade po sugestijama? Pa, očigledno da neke stvari nisu tako uvijek vidljive. Ja mislim, po onome što se može vidjeti u uređivačkoj politici, što se može vidjeti i primijetiti u uređivačkoj politici, došlo je do određenih promjena. Jer ono što smo imali prilike da vidimo 2013. 14. 15. sada toga više... do 16. U svakom slučaju toga više nema u tolikoj mjeri. Tako da se ja nadam da je to vjerovatno i dio unapređenja standarda. Ja se nadam da mi priču o malom Schengenu možemo spakujemo u 10 minuta nakon ovih reklama, inače će nas izbaciti iz studija. Možemo, svakako. Schengen je mali. Mislim, mali Schengen, malo vremena. Ok. Reklame i nastavljamo. Po Wi-Fi mrežice Dom poznaje. Postoje domovi koji obožavaju filmske maratone, a postoje i oni gdje gaming jednostavno vlada. Neki koriste super brzi internet za lagano kuvanje, a drugi su fudbalski menadžeri. Neki su velikodušni, a neki glasni muzički talenti. Tu su i oni koji su prijatelji sa svima, a i oni presmiješni. Sve ove domove povezuje najbolji internet iz Telekoma. Sada i nova generacija uređaja sa nikad bržim Wi-Fi-em. I nova generacija popusta 50% na pretplatu 12 mjeseci za nove korisnike interneta i ekstra TV-a. A uz paket Magenta 1 i smartfon za 1 euro. Svijet novih mogućnosti. Telekom. Podijelimo teret 7. Elektroprivreda Crne Gore domaćinstvima nudi otplatu duga po najpovoljnijim uslovima. Fiksna mjesečna rata 20 eura, izuzeće od prinudnih mjera naplate, obustava obračuna zatezne kamate. Jedini uslov je da su plaćena 3 posljednja računa. Akcija traje od 1. oktobra do 31. decembra 2019. godine. Vaša Elektroprivreda. Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
Miris poljskog cvijeća sa zelenih livada, ukus soli iz dubina plavog mora, bistrina hladnih riječnih brzaka, svježina vazduha sa najvećih visina, blagodeti ljekovitih trava. To je naša hrana. Vrijednim i vještim rukama stvaraju se ukusi po receptima koje život u prirodi nalaže. Jedinstveni, kao podneblje u kom nastaju. Kulinarski trendovi se mijenjaju. Nešto je dobro, nešto je bolje. A jedan trend nikad ne prolazi. Domaće je uvijek najbolje. Dobro, bolje, domaće. Ponovno smo tu, podsjetit ću, Momčilo Radulović, gost u Živoj istini, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Malo, ali suštinski potrošenog vremena nas čeka za mali Schengen. Kaže se, Macronov veto na proširenje, kako je tad tumačena njegova odluka da ne odobri početak pregovora sa Sjevernom Makedonijom, je bio otvaranje vrata za Vučićevu priču o malom Schengenu. Da li ste vi saglasni s tim i ako je sad ipak uslijedilo neko omekšavanje Francuske u toj priči o proširenju, da li bi to moglo da deaktualizuje brže nego što je iko očekivao priču o malom Schengenu? Mislim da će ta priča biti deaktualizovana upravo iz dva pravca. A to je upravo ovo što ste vi pomenuli za gospodina Macrona i možda jedan korak nazad koji će se napraviti u cijeloj priči. Ali drugi je jedan mnogo značajniji, a to je da ono o čemu sam i pisao, dakle, već je to projekat koji nije od interesa za sve zemlje Zapadnog Balkana. To je projekat koji najviše odgovara u ovom trenutku liderima Srbije i Albanije. Malo je nejasno zašto Albanija, recimo. Jasno je za Srbiju, ali nama, pogotovo zbog Kosova, koje je tvrdo protiv toga, to mnoge zbunjuje, including me. Pa politički principi su jedno, a mislim da su ekonomski interesi drugo. Mi imamo jako veliki stepen koji se toliko ne vidi u javnosti ekonomskog povezivanja između Srbije i Albanije. I između određenih ekonomskih krugova bliskih i jednom i drugom lideru. Opa. Dakle, to je ono što je, kažem, se ne vidi toliko na površini, ali zasigurno intervencija u ono o čemu oni pričaju sada, to je slobodna putovanja, brži protok roba i tako dalje, je nešto što je, mislim, prevashodno njihovom interesu, jer mi smo u Crnoj Gori najveći broj tih pitanja odavno riješili. Dakle, mi ovdje imamo slobodno putovanje uz pomoć ličnih karata sa svim susjedima, osim sa Hrvatskom i Italijom, koje su zemlje Europske unije. Mi imamo slobodan protok i ljudi, roba i kapitala sa svima. Mi smo najbolji đaci CEFTA, da tako kažem, i poštujemo CEFTA u najvećoj mjeri od svih, a za uzvrat često ne dobijamo recipročan odnos. Evo, uzet ću upravo primjer, dakle, gospodin Rama ne bi trebao da nas ubjeđuje u postavljanje malog Schengena. Treba samo da Albanija pusti normalan uvoz naših vina na svoje tržište. Ništa više od toga. Dakle, samo da poštujemo već dogovorena pravila. Sve ono što je u malom Schengenu postoji kao ideja, dakle, to već sve postoji u različitim vidovima drugih dokumenata i sporazuma koje su zaključeni između svih ovih zemalja. Je li mali Schengen zapravo pokušaj pakovanja koji bi mogao da bude utješna nagrada za neulazak u puno članstvo Europske unije? Ima i takvih tumačenja i dosta su kredibilna takva tumačenja, jer se vremenski period posjete Macrona, razgovora Vučića, plasiranja malog Schengena, odbijanja članstva, odbijanja otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom, sve se to nekako vrlo lijepo poklapa. Dakle, i čini mi se i naravno i sadržaj malog Schengena i ozbiljnost pristupanja malom Schengenu i nivo improvizacije koji je pokazan prilikom formiranja malog Schengena i
nivo improvizacije koji je pokazan u definisanju ovog Macronovog pristupa, novog, čini mi se da sve to kada povežemo ipak ne garantuje neku budućnost tih projekata. Ipak jasno ukazuje na povezanost tih aktera. A šta vam govori, ajmo reći, riječita uzdržanost zvanične Crne Gore povodom Little Schengena? Pa dobro, ja ne mislim da je to uzdržanost. Mislim da je ta uzdržanost bila, ne uzdržanost, nego, eto da kažem, prilično negativna. Bio sam preotvoren u ovom dijelu prethodnom u medijima, pa sad pokušavam da budem fin do kraja emisije. U svakom slučaju, kažem, vi ste tada iznosili što se tiče medija najviše vaše stavove, ali što se tiče... Ne sekirajte se, nećete dobiti grant dovoljno da ste bili saučesnik. Dakle... Nemate godinu dana ni pristup. U svakom slučaju, ono što se tiče Crne Gore i Malog Šengena je vrlo jasno iskazano od strane zvaničnih organa. Mislim da je i gospođa Sekulić, ministarka ekonomije, bila vrlo eksplicitna u svom nastupu. Naravno, mi ne možemo očekivati ni od premijera ni od drugih struktura da budu baš toliko negativno određeni prema određenim regionalnim inicijativama, ali svakako velika i stepen rezervisanosti, ne samo Crne Gore. Imamo i Bosnu, značajan dio Bosne, da 2/3 Bosne, a pogotovo Kosovo u ovom trenutku govori više o tome da se ne radi o nekoj inicijativi koja ima dobru perspektivu. Jer nešto što se krivo rodi, sumnjam da će vrijeme ispraviti u dogledno vrijeme. Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Valtazar Bogišić, opšti imovinski zakonik crnogorski i brdski iz 1888. Kad smo kod brojeva, posljednje pitanje. Po jednoj tezi, Mali Schengen, utješna nagrada za dobre veze, ali ne i puno članstvo. Tijesne veze, ali ne i puno članstvo sa Europskom unijom. Po drugoj, neko pakovanje za neku budućnost četvrte Jugoslavije bez Slovenije i Hrvatske, a sa Albanijom. Ja ne bih ulazio u... Previše futurizma ili... Teorija zavjere i tako dalje. Ja ne bih previše ulazio u to. Definitivno ima tih paralela između Krfske deklaracije i Malog Schengena i tako dalje. Daleko se kaže. U svakom slučaju, ono što nas treba u Crnoj Gori da interesuje, a to je da mi ipak slijedimo sopstvene interese. Crna Gora je najviše odmakla u procesu pregovaranja. Crna Gora je u ovom trenutku spremna da nekih 8 poglavlja zatvori. I to sve zavisi od političke volje Brisela, međutim koja takva kakva jeste, čekat ćemo vjerojatno još dugo na to, vidjet ćemo koliko. Ali mi mislim da trebamo da nastavimo da idemo onim putem kojim se ostvaruju naši interesi. Mislim da trebamo da čvrsto sprovodimo sve reforme iz procesa evropske integracije koje se postave, zahtjeve koje se postave ispred nas. Ne zbog toga da li ćemo postati 2025 ili 2027 članice, nego zbog toga da bi naše društvo i naši građani bolje živjeli. Znači, moramo da dajemo inicijative u tim reformama. Iskreno se nadam da će takav stav biti stav i vlade i partija koje su na vlasti. Moramo da pokažemo liderstvo i da izbjegnemo neke određene zamke poput ove koju ste pomenuli sada, jer ja tu inicijativu vidim kao zamku. Jer Crna Gora u ovom trenutku, ali i u perspektivi, je jedina zemlja članica koja, ako dođe do bilo kakvog proširenja u narednih 5 do 7 godina, ona je prva na listi. Dakle, što vi mislite o ideji koja se navodno gaji u nekim krugovima, da Europska unija broji do 30 i tačka. I da su nakon izlaska Velike Britanije, da će nakon izlaska Velike Britanije ostati još 3 mjesta. Mi, Srbi i ko ugrebi, Makedonci ili Albanci? Nisam siguran da su te brojke i takva limitacija baš nešto što je kredibilno u potpunosti, ali, kažem, svakako te teorije i konstrukcije nas ne trebaju da interesuju. Mi smo prvi u tom pipeline-u, dakle, prvi smo u redu. U pipeline-u. Dakle, prvi smo u redu. Mislim da trebamo da naše institucije napravimo još efikasnijim zbog nas samih. Dakle, to jesu floskule, ali to je zaista tačno. Ja mislim da je
svako ko racionalno razmišlja o perspektivi Crne Gore, Evropska unija najbolja solucija i da nam nikakve zamjene za to regionalnog tipa ne trebaju. Da uzmemo ovo kao završnu riječ Evropskog pokreta u jednoj rečenici. Nema ni jedne partije koja u svom programu ima protivljenje Evropskoj uniji. Bi sad posle ovoga možda mogla da nikne neka takva. Samo nam takva fali. Nadamo se da će takva nići tek onog trenutka kad mi uđemo u Evropsku uniju. Evo ruka. Hvala. Hvala vama. Poštovani gledalci, i vama hvala na pažnji. Prijatno večer, lijep vikend vam želim. Izgleda da se stiču uslovi da se malo i napolje izađe tokom vikenda. Narednog petka neki novi gost, neka nova tema, repriza večeras oko ponoći i u nedjelju u 13 sati. Laku noć još jednom.